Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalpasin ti balay nga aramiden may maltaba kay. Kasano nga ruden day talakay. Di awan manen pagtrabahuam. Aguray manin ano adagayab. Anya nga tano ipadas tamat ti aglako iti barbecue, wenno fishball, ken agsari-sari istorta. Pangalahan ta ko may ti pagpuunan tangay. Adamat basit nga urnong talakay, mabalin mat siguro dayjay. Planuwem nga rod, no kasano bakit? Tano siya, awan ti amok no may papaniti kakastabanag. Ngam tulungan nakto Ay naw, uwan ngamin Agasawa ta nga rod, isorumbang lahang agtinulong ta. Agyaman naklakay. Sapay lakuma, ta agbaligi ti plano ta. Iti kasta, saan ta nga agparikot no awan pakitang danan ta. An-anum ta ado akarnay, malta nakaw. Aglako kami kinilakay ko iti barbecue, nanang. Umanugot nila kay mau. Nigudupay ti kunayo, nanang. Uray anya sideline kat okay laang kenkwana. Saan nga ta amabaen? Ay nawaw. Anya ko matipagbainan na, nanang. Saan mi matatakawan ti ila ko mi? Madanagan naklaang. Taamangan no saan akayat nila kay mutikas ta plano, manakaw. Sakbay agim matangak iti ila ko mi, kat napagsaritaan minti maipapan iti dayta, nanang. Suportaran nak ti asawa. Sapay la ko mga rod, tamapasamak dayta nga ibagbagam. Saan nga amin nga asawa, kat suportaran dati plano dag iti misis da. Sa bali ni Gudo, nanang. No para iti pagsayaatan ti pamilya mi, kat aramiden na ti kabailan na. Anyat aramidan, pari ko daw. Kas magaytamad, pare Ruben. Madama nga ituntunok ti barbecue nga order da. Ay nawaw, ibagam atan ni bakit mo ti mangitunok ka kita? Awan mo't lang trabaho, pare. Iso atulungak ni bakit ko. Kasangay ni kagawad buyit ita, pare. Mapanta makisyat Sigurado nga adumanan ti pulutan itay. Pasensya kan, pare, ha? Gamusan ang mabalin ang sumurutakin ka. Apaanak ni bakit ko no kasta teramida. Ninay, apay niya, pare. Kabuting mo ni bakit, ma'am. Sana kasta, pare. Musakti si ka, pare. Mapantaki daing. Ibatim na kita barbecue. Saan mo abagay ti kasta klase ti trabaho, pare? Talaga sana mabalin, pare. Okay. Hindi mo kaya, di san lang. Ano usam naglaklako iti barbecue? Nyangin nga raw, kat ni misis mo mat masursurok. Boy barbecue ka magagaya mo nita, paray. Apay akas tati itsuraam si Kago daw. Ay ko. Okay aklaan, bakit? Nasakit ka di tinakam mo, itimbaga tigayam mo. Nangag ko aboy barbecue ko nanakang kakat. Ay nawa, anya ko matipagsakit ang tinakam ko, bakit? Legal mo, tiba naglaklako kiti barbecue. Naimbag mat ata kasta ti kapanunutam lakay. Ustula ang dayta. Di ka agpa-apekto. Ngamin, saan mat nga isuda ti pagkamangam no agkasapulan ka. Pudno launay tan ako ng bakit. Di ka agpa-impluensya kadagiti gagayam akas ni Ruben. Tano kasta ti aramidam. Awan maipada ka kadakwada. Mawatak tiket mo sa un bakit. Di ka matanagan. Tatakdirak timbakin kayo di. Tulungan kang agnegosyo. Uray birngasan dak iti boy barbecue. Tinapatag, matulungan ka. Awan ipagatang mo lakay. Awanan bakit? Tubay tungay. Saanan? Ay no, saanan bakit? Noad dati kwarta. Igatang bulatan iti karne nga ilako ta. Sayang mo't marak pa ilahan ti pangikatangam. Okay. No kasta ti kunam. Sikapay nga ruti makaamo iti barbecue alako ta Ang mga numaladawak nga agawid, tag-purchase akmat lang iti pang sari-sari store. Sige lang, bakit?
Siya akong timakamu ko lagi ti barbecue ala ko ta. Kita ta mga nuumay manandya kumparim abad influence. Oray umay ditoy. Saan ka sumurot yung guwana bakit? Agla ko aklatan ta isubay. Agasam banday tanga ituntunom, gudo anak ko. Ato nga rod ti order da nanang. Bestseller magayam ta barbecue alakaw. Ano, siyempre matananang. Naimas nga may hindi timpla ni bakit ko. May tuno ka di amin dagitaw. Wala nang. Dagasinto ka ni Manang Emily inton madamdama. Mala, tulungan ka nga rudang tapno na bibi. Ang mga nusan pa analpas si trabaho yu jay. Nakaluto ak matkit din. Si kaki di mo ti aginana Itay pa'y alas 12 ngagtuntuno ka. Isu lang, ngaminta mo ka maitulong kini bakit ko nanang. Kasta ati mayat anak ko. Ag tinulong kayo. Iti kasta ag progreso ti biagyaw. Di mo tultuladen ti aramid dagiti irresponsable a padre di pamilya dita. Adto yan ti asin agat-gatanga, Marisalen. Naimbag ka pa'y Marimalta. Mapagtalkan nila kayo mo. Ha? Isumat gayam ti para tuno kadagiti barbecue anak ko, Mare. Iso kanula ang ngamin ti ammo na maitulong na kanyak, Mare. No kastamat siguro nila kay ko, ay mayat ko ma. Sa balimat ngamin ti ugali nila kay mo, Mare. Nakunampay, Mare. No adda plano, katawaan na. Narigat nga ta, ti maaddaan iti asawa akasta. Among kaday, tunggal lumabas nila kay mo, katboy barbecue kung kunanakin nila kay ko. Ay nawaw, apay kanumatakas ta. Kanayon na ngamin ang makita, anila kay ko ti mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may Mare. Ha? Awan kit di tibain na amang ibagbaga iti kasta, Mare. Uyawan na pailaang nila kay mo, kat adayo adakkel ti maitultulong na ka. Talaga adakkel. Iso asa anak ang madagsanan unay. Taadda ni gudo akatulungak, Mare. Nangalaami ti barbecue? Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, ginatang ko kada Mare Malta. No kasta? Lako gayam ni pari Gudo alias Boy Barbecue tinyawid mo. Boy barbecue mo't nasasawam din. Kan isumang, Boy Barbecue ni pari Gudo. Naimbag pa'y kit din ni Gudo taam mo na atulungan ni bakit na. Si Kangay. Kit no nagalasakit kitaan. Na, si Kapay laang nga awan makukwarta na ti agarte-arte akasta. Amok ibagbagam lang day ta, takayat nakmuta paglakwang. Nungay isumat ti pagprogresuan ti biyagta. Dahil tatli di mo ipapaarami kanyak sa lain. Tsak kaya taglako iti kumkumpurmyan na. Na, anyang arod ti kayat mo? Papakpakan ka laang kanyak? Basta, no plano matag negosyaw. Di mo nitulaw, itadyak mo lang kaya. Tsak ipalubo sa paglakon lang iti kumkumpurmay. Ay, pakpakawan, Ruben! Ni Ruben mo't dyan aparta kalimabas. Nakalala aw manan. Tunggal lumabas dito, ikat asaran na nila kay kunanang. Ay nawaw, apay kanumatakas jay. Kiispi nanang, kulang sa pansin. Naimbagkit di atasan at tutupan nila kay mo. Wen ata na bartek nanang, mapurwan lakit din o danugan nila kay ko. Ay kaasim at ti asawa na iti kastangar aramitan na. Siguradong aga padamanan kin Marisalin nanang. Uray asino mo't ano kastalaang ti asawa, ay talaga ang mauma Naimbaglaangan tanigudo tinakiasawaak nanang. Nigudo nga uray anya arakit kat aramiden na, tapnula ang matulungan nak. Manmano at talaga ti kaskin ni Gudo anak ko. Iso anagasat ka at talaga. Nagadon ang materialize, paray. Para dahi tayo ti sari-sari store me, pare Ruben. No, kasta? Palawangin nyo ti sari-sari store yaw? Wan, pare. Tapno nawayamot la ang ti pangitunuan mi ti barbecue ala ko mi. Bagay mo magayam taglakon nga. Agasam nga 5 ataway ngaglaklako ka iti barbecue. Ay nawaw, kapilitan pare. Tasaan tayo umit ana iyanak abak nang. Siga nga pare.
Sa din ti papanam. Iti ayan da pare Lupi. Apay jay. Kasangay ng itang. Saan ka nga imbitahan? Tamok mo't lang nga di mo kaya't timapan. Nga may, napatpatig din ka lagi ti barbecue alakaw paray. Anya. Mayapin, Mare. Limawa mo't basit to'y sari-sari store yo. Basit laangan kat agbalin mo't a department store. Gapoday ta ititulong nila kay ko, Mare. No kasta abisi ak dito'y sari-sari store. Kat nagagatmat nga mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may. No diskarte ti pagsasaritaan, talagaan na diskarte nila kay mo, Mare. Ayun Mare. Aywang gayam. Nabartak manan ni pare Ruben anagawid itay, Mare. Sa dino tinagapon na dayjay. Ijay laod, Mare. Napanakilamay. Always present mo't day ta pare Ruben Mapalamay, mapa-birthday, unuan niya pa nga okasyon, kat adda ka na yun. Tano sa dino ti ayan ti arak. Isumit ni ayan na, Mare. Ay, umapalaklaunay kada kayo, Mare. De ipadas mo mat ti ag negosyo, Mare. Rugyam matan ti aglako iti kumpurmi iti balayo. Di bale, kat dalan mat ti tattao. Ay na, Mare, sigurado akatawaan nak nila kay kuno kasta ti aramida. Bayam ta agkatawa aging gaakay kayat na, Mare. Di mo ipalubos nga iso ti mangdadaal iti arapaap mo mapasaya at ti biyagyo, Mare. Nga lakit ni mo, tanira sida, salay. Di ka man agreklamo akasta. Bulbulong na ka na yun, hindi pa sidam ka niya. Makauma may. Anya nga ro ti maaramidak ngay, kat isulaang matyadda. Gumatang kamot ay tinahimas nga ipasaham ka niya. Ay nawaw, palagipan ka lang nga, Ruben. Awan ti impadulin mo a kwarta kanya. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anyat ko lang. No saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Ay awan lat ang mukon. Talaga asaan nga agprogreso ti biyagta. Imay ka kadimanin dito tapno kantsawan nak pare. Ay nawaw, sana kay maing tapno kantawan ka pare. Anya nga ro ti gagaram. Apay nga imay ka manin. Gumatak man iti barbecue alakaw. Sa dino manan ti paginuman nyo. Sang apulutan agatag pare. Pangrabyan mi kini bakakaw. Ay nawaw, itaman pa'y. Makauma ngamin ti bulbulong nga kanayaw. Good boy ka nga ruda na. Insardeng mo, hindi pa naging inom mo, pare. Medyo, pare. Maragsagan lakit din ni misis mo, nukas talaang, pare. Anong tabulong ti sa baginatang mo, bakit? Agluto ak iti suman. Ket no awan na saya at nga ibagam. Wano plano manen timang dismaya kanya. Pangaasim ta aguli magkalatan. Sana kas tabakay? An-anom ti suman nga ramidang. Natumot ti bulong ti sabangin nyawit mo. Ilako ka. Ijay. Iti sangwanan ti balay barang gumatang dagiti lumabas. Ha? Matulungan ka nga rodan? Ha? Amom? Isuraw mo niya taramidak bakal. Tapos sa anak ka kamalay. Alaman nga rod. Sige, ugasam to'y planggana. Suman ken banana kyo ti iluto ta ita. Umay ko alaan ti order ko, Marisalen. Ay na, agyaman naklaunay, Mari Malta. Awan anyaman na, Mare. Sinupurtaram ti barbecue a negosyo mi kinila kay ko. Ita, panawan matan tapno bumawi kami kada kayo. Ah? Nalutong na ti suman bakal. Irwal ko katay. Saan pa'y lakay? Dagiti bananak yung ay. Ilutong pa'y amin. At dapay matkit di-display dito eh. Ni pare Ruben matay jay, Mare. Un Mare, mas daawak nga ro, tamasapa matin nga agririing. Aya? Un Mare, tultulungan na kunti asawa. Naakaran siguro iti kinagagat nila kay mo. Abirbir ngasan na iti boy barbecue. Sikaman ka naglakla ko, pare Ruben. Un paray. Tulungan man ni Maray. Nagaduti suman ala ako, ma. Dirngasan kan samot iti boy suman. Planong samot ti bumalas paray. Ay, talaga. Binirngasan lak iti boy barbecue. Unak laki din nung nalipata mo na dyan paray. San pa'y magayam?
Talaga saan pare? Ni bakit mo nga eh? Alag ko mati order ni bakit ko. Nag-text ka no kan Marisalin ka. Bakal! Ada ni pari gutaw! Ayan ti order ni Mari Malta ditaw! Dayta nakasupot iti nalabaga lakay. Kuko namin ditaw! Wun, itad mo amin dayta. Paray, dito gayam. Pagyaman naklaw na ya. Oh, kato iti bayad mi. Inton maming santo manay. Nagimasain ba kay? Ay nawaw, siyempre ata siyang tinagluto. Sigurado, ang maibustin na po, yung kastoy lang ba kay? Sige lang lakay. Numaibos, di gumatang tamanin iti bagas. Among ba kay? Husto ka. Ha? Husto, di ka nahin mo nga iba ka nakiday. Ang progreso timbiyag ta, no agtinulong ta. Aywan siyempre agasawa ta. Naglagan tirik na ba kay? Ay na. Talaga analagaan no agtinulong ti agasawa. Kita kat adamot basit nagbaliwan ti biyag talakay. Ungaran ba kay? Oray kas kasanaw, kat adda pa kita ni ti panaglako ta, iti lasod ti may sa atawan. Una, iso nga ita, ikatumon ti agbain-bain. Aging gangad da customer, aglako talata. Saan mat kit di anak kababain ti aglako iti kumpurme. Ta saan mat anaggapo iti takaw dagiti ilaklako ta. Maawatak itan. No apay nga oray birngasak iti boy barbecue ni pari ko daw. Kat saan amaw upay? Tuloy-tuloy lakta ti panaglako na. Maawatak ko, bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, rebang nalaang asuportaran niyo ti plano ti tunggal maysa. Tano ag tinulong kan ag sinuporta kayo, sigurado ti panagbaligyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.